Mole le tātou tāpo inga, so ana tātou tuspa ia i le salamo e valu, ia salamo lea la tātou Featua'i o wale tātou whamoe tāpena ina ai o tātou loto, mo le tātou tāpo inga. A se awhano leilea o te whatalofa atuai le paia man mamanu o le tātou e kalesia, so a whamanu malo o Iesu Keriso le ao le kalesia, tālofa lava. Ma lor soifua lau lei ma soifua maua le nei tai ao. Ia ua ala whai mai fo i whanunga le lei wa whafouina so tau malosi. Ia me se fo iso mātou malosi. Ia ono le malo longa le po ana po. Mo le mori mai lo tau soifua ma lo tau ola le nei tai ao. Ia awanga le lei o le tātou wali. Whaftai le nei tai ao fo ai whapopo yasto o le tātou wola, ia a le lava o tātou ala whai mua ona whafoi le viinga i le tua, ia ono lona alofa ia i tātou ia le tātou tāpua inga. Wha malo whaftai, ia ono le soifua maua ma le soifua lau le lei. Sisilane le salamo e valu, na tātou Featua'i whea wawai, le whai upu mua e wha mai le whai upu e wha. Salamo e valu, tātou Featua'i le whai upu mua, whaangata mai le whai upu e wha. Le alielo mātou walii, e siri lava lo suafa i le larolangi uma lava, o e lava ua e wha siri lo vi inga i le langi. A o vai atu i lau langi, o le ngā ruenga o tamata mai lima, o le maasina a toa me fitu na e whaia. La tātou tāpua i le tua. Le alielo mātou atua. Wa ulu whale mai lau whanau whātua tua i le nei taia. I le anganga o le viinga, ma le whamanu, ma le whawhitai. Sulaina le alofa o lau wafio i a te mātou. Ai pangale le ali e mātou te ulu whale mai o le whanau angsala, o le whanau e le ato toa. Ona e tele na wao mātou whale to. Mātou te tūfo i o luma le li e, ai le ato toa o mātou loto, ma lo mātou vāno nofo ai, ma le isi o mātou uso atangata. Ai me se lava la wafio le pa ia,
fa le tonu ai mātou le tātou vā ono a mātou wangsa. Mātou te tū lava mātou ai. Ma ua mātou tō tuturi o luma. Le rie ma pōpō mātou whata ma whape atu. Wha mā ngalo mai lau whanau i le nei taia. Wha mā ngalo mai le tangata ang sala o lo tūlai o luma. A vea le toto Yesu Keriso lo mātou o li whaola. Wha ma sausawina ai o mātou tangata atoa. Ni ma o mātou tino o mātou mafau fau o mātou loto. Mātou te whai ai le nei tāpua ingi. A wao le loto e mama ua e fina ngalo i ai le alie. Ma o le loto foi ua mama. E mawhai o nā fio tu mawai la ua fio e ala le mana o lo wanganga pa ia. E tauto o lua ina i mātou le nei wha moe moe. Ma mātou whai ai le nei tāpua inga le moni ma le wha maun. Mai watu i lo vi inga e wha vavau. Ono lo lava suafa Yesu a mātou te talo atua i nei. Amene. A tātou pese le pese valusu tasi. Valusu tasi le pese o le a tātou pese ai. Taitaiina o le tuspaia, o le tusfitfilia mai le whengenga futuai, maua mai le tusi al perfecto Ezekielu, o lona mata upu mua mua,
E sikielu lon tāpu mua tātou te whaitau whea wai, le whai upu mua e whaangata mai I le sifuru ma le wha. Our Old Testament reading for this morning is taken from Ezekiel chapter 1. We shall read from verse 1 to verse 14 from the Samoan translation. Ezekielu lon tāpu mua tātou whaitau whea wai le whai upu mua e whaangata mai I le sifuru ma le wha. Pa whonga mai a whionga pa ia le tātou wali. O le tonunga fulu o tausanga, o lona whao masina. O le aso lima o le masina, na o iai ma le tāwheanga e lata ane le vaitafe o ke para. Wa wanoa mai le langi, o na o iloa lea o whaalinga mai le atua. Na o mai e lava le fionga le li ia eskelu, le atali I o posai le o staulanga, I le nuu o kaltaia e lata ane le vaitafe o ke para. Na I lunga fo I a te ia le ao le li I le mea. Mai te tonu fo I le whātusa o mea ola e whā, o lo lātou tino le nei, o le whātusa o le tangata I lātou. O lātou vai sao ia, ma o lātou o lo vai pe o lo vai o te mai povi, wa e mo mai e pe o le tino o le apa ma mea o whāpulaina. Ua whaso ina o lātou apa au o le tasi, e leili liu I lātou ina o lātou wō. A ua lātou taitasi maalu tonu atu I ona luma. O lātou mata lava ia, a o lātou apa au a whalo ina I lunga, tai tasi ma fiso tai apa au e lua, o apa au e lua fo I wa ufuti ai o lātou tino. O le whātusa fo I o me ola, wa lātou tino mai e pei o malala ola o le afi wa mu, wa tino mai e pei o le la mepa, wa whiarua lua ia I le vā o me ola, wa pupula fo I le afi, ma wa emo mai le wila ai tutonu o le afi. Tusi filia mai le whengai kufou, o le tusi o whaalinga o lona mata upu e wha. Whaalinga lona tau pe wha tātou toe whaitau whea wawai mai le whai upu mua e whaangata mai le whai upu e varu. Our New Testament reading is taken from the book of Revelation, chapter 4. We shall read from verse 1 to verse 8 from the Samoan translation. Whaalinga lona tau pe wha tātou toe whaitau whea wawai le whai upu mua e whaangata mai le whai upu e varu. Ua mawai atu ia mea, o no uloa tuai lea whaauta, o le whai tutoa wā wanoa I le langi, o le ulua I leo fo I na u whaalongo ai e pei o le pū o na tautala mai a te au, ua whape mai. I nā sauia I lunga nei, o te whaalia tuai a te oe me tusa o na tutupu a muli. O le tie mai foi ua pei o le maa ia sepi ma le sarikea lo na tino mai.
Ua sio ina fo i le nofo alia le nua e pei o le samaraki lo na tino mai. Ua o mai fo i wila, ma fai titili, ma leo mai le nofo ali. O suru fo i e fitu o mumu wha mana malama i lumbo le nofo ali. O a nganga i e to a fitu o le atua. O le mea ola mua e pei o le leona, o lona lua o mea ola e pei o le povi tānoa. O lona tolu o mea ola e pei o le tangata o na mata. O lona whāfoi o mea ola e pei o le aetu walele. Pamanuia le atua le tātou whaitau, whaanongolongo i ana whionga pa ia tu mau ia te ia lona lava vi inga nei mas uma, se ia o le whaavavau lava. Amene. Tā alofa tamaiti. Ia, alo lava le on sai, ia i tātou le tau lau o tau a matamata le mu tātou a masa, whaftai le tō tele o tātou le tai au, whamalo whaftai mātua, ia le uatua a matalia la au tau ngā ruenga whai pēr, ia ui ana maruru le tai au, ia o le ua tātou mawhanawhana le tātou mawhuta whatasi, ia i le tai au le tātou tapo. Tamaiti o le tātou tala le tai au, e whau tala ina whapenei, love more, judge less. Ia wha mo ina wha tele le lofa, ai wha iti tia le wha masino atu. Wha tele le lofa, ai wha iti tia le wha masino atu. Love more, judge less. Now this is a story about a woman who is about 60 years old. Her name is Ruth. She lives by herself. Now one day, as she was going out, she noticed in her mailbox, which was at the front door, there was a letter. She took the letter, looked at it, had no stamp, no postmark, but only her name and her address on it. So she opened the letter and she read it. And the letter, this is what the letter said. Dear Ruth, I'm going to be in your neighborhood Saturday afternoon and I like to stop by for a visit. Love always, Jesus. Oh, Ruth began to shake. And she said, why would the Lord want to visit me? I'm nobody special. I don't have anything to offer. And then Ruth remembered, oh, she doesn't have much in her kitchen, in her fridge. What am I going to serve my guest Jesus when he arrives? She goes to her purse, opens the purse up, counts out her money. Oh, it was only $5.40 in it. What can I buy for $5.40 to feed my guest? So she goes down to the supermarket and then she bought a loaf of French bread, half a pound of sliced turkey, and a carton of milk. And she only had 12 cents left to last her the weekend till Monday. But Ruth felt good. She felt like, oh, at least I have something to offer to my guest. On her way home, Ruth was only thinking about meeting her guest and having a conversation. That Ruth didn't realize there was a couple on the side of the road. And the old man called out to her, hey lady, can you help us? Ruth turned around and saw an old man and an old woman. They were cuddling together,
very cold, on the side of the road. The man said to Ruth, my wife and I have been living on the street for a long time. I'm very sick and I cannot work. If you have anything to give us, we are very hungry. We will really appreciate your help. Ruth looked at the old man and the old lady. They were dirty, smelled bad, and frankly, she felt that they could go and find jobs somewhere. Surely they can find a job so that they can buy their own food. So Ruth said to the old man and the old lady, I'd like to help you, but I'm a poor woman myself. All I have is a few cold meat, cold turkey, and a loaf of bread, but I'm having an important guest coming to see me, and I was planning to serve my guest this food. The old man said, I understand. Don't worry. Thank you very much. As Ruth walked away, she just felt in her heart, felt bad. She felt like, oh, this is wrong. She turned around and saw the old man and the old woman standing up and start to walk away. She called out, wait. And the couple stopped. And Ruth said, look, why don't you take this food? I'll figure out something else to serve my guest. But I think you guys need it more. So the man thanked her. And the woman, the wife, also thanked her very much. And Ruth noticed the old lady was really, really shivering. She was really cold, looked really bad. So Ruth took her coat off and gave it to the old lady. And Ruth said, I have another one at home. You can have this one. That should keep you warm. The lady thanked Ruth for her kindness. Ruth walked home. She was very cold. But most important for Ruth, she was quite worried. What am I going to serve Jesus when he turns up? I have nothing more to offer him. So as Ruth reached the front door, she was fumbling with her purse to try and get the key out. She noticed in the mailbox there was another letter sticking out, and she said, oh, that's very unusual. The mailman doesn't normally come twice in a day. So she took the letter, opened it up, and this is what the letter said. Dear Ruth, it was so good to see you again. Thank you for the lovely meal, and thank you too for the beautiful coat. Love always, Jesus. She was very cold, but now, after reading this, she was no longer cold. She felt really warm. She felt the warmth of Jesus, the compassion of Jesus, and she felt Jesus has visited her and blessed her. O le tatou tala nā tamiti, whaatele le rofa, ai whaititi le whaitio. I'm one of those people who are like that. When I go down to St. Luke's, when people come around, knock on my window of my car and ask for, and I said, go get a job. You're young enough. You look strong. But then sometimes Parisian kind of like go like this to me and says, just give them something. They look like they need it. So we give them something. And I go home and I feel really bad because I judge that person. I don't know what that person is going through, why they don't get a job, and why they are out in the street begging for help. And I tell myself, Featuna'i, if you can't help, don't, but don't judge. Don't judge. We have a lot of people now in our streets. You see them every day. They are asking for help. But one of the greatest things you can do, if you cannot help, please don't judge them. Because sometimes we don't know
what is going on in their lives. Ai whaatele pēle alofa. Alofa sos tangata. Jesus loved us so much that he gave his life for us. He never judged that you were a sinner. Never judge us who we are. But he gave us his love. Te maiti, ia e whape nā sea o ngā mo tātou ni tai au. Ia whaatele pēle alofa, ia I lātou I mana o mia lo alofa. Whatever you have to give, give. If you don't judge. Ia manuia tele o tōu whanau. I le alofa ma le anga le lei o le tua. Nā tātou toi pese, I le pese se lau lima su fitu, se lau lima su fitu le pese o la tātou pese ai.
tātou te talo le whaafitai, tu nā tunisi o tātou mana o lumo le tua, tātou wifo matatana. Le tua tau tas pa ia, le tua le tamā le alo, ma le angang sa. O lo pa ia, ma lo mamalu, wa tumuai, le nei maru manu. O lo pa ia, le li ie, wa si o mia ai, lo tangata na e whaia, i lo whatusa o mātou tāpua i atu i lau pio. Ma o lo pa ia fo i le li ie, wa whapa ia ina ai i mātou e tāpua i atu oe le nei tai au. Whamalo le li ie lo mātou atua. Le tele o lo walofa ma lo wanga le lei i lau whanau whatu atua. Ai maise le nei tai au, ma le nei aso e whaupopo i aso lo mātou wola. I lo mātou wala whai mai i lo manuia, o toi whawhawina lo mātou malosi e peo aitu. Ai meise o mātou loto ma o mātou mawhauwhau. A o lo malu pui pui e peo mātou wanganga e lo lava nganga pa ia. E ala whai mai mātou le nei tai au le loto whaafitai. A wāwaru a tū le nā vai aso, a ua mātou iai fo i le amatanga o le isi vai aso fo. O aso ua whau popo lo mātou wola. Mātou te langona i lava le ali ie, le fia ma le oli o mātou loto. Ina ua mawhai o na mātou rufale whatasi mai o le au whatu atua, sulaina le alofa mo i mātou. A wasa mātou whea ngai ma ngā luenga ma whe au, whaiva ma tute ua mwhala wina iai le soifua ma le ola. O nisi sa whea ngai ma le whatu ai ngatausi. I nai whanau iti, meise mātua, mai lātou sa whea ngai ma mai ma ti ngā. Sa mātou tāpua ia fo i le rie ma tu ina atua mātou whanau, i leo atu ma le toe fo i ane ma i a lātou ngā ruenga ma o aonga. Au leo wa mātou iai i le nei vai aso fo. I lo lava sa pati pa ia. Ma mātou to e tepa i tua i lo walofa ma lo wanga le le. Le ai lava se talavale na whaalonga ina. Sa e awai le li ie, sa e whatasi i a te mātou. Sa e malu pui puia i mātou mai whaoso songa. Ai meise whaalawe lave te tupu whafo se. Sa e whaamanuia i lo mātou ru whafo ma lo mātou ru whali. Sa i a te i ma i o awanga le lei le tua. Le soifua ma le ola o mātou tangata. Wha mā lo whaafitai i lau tausi. Whaafitai fo i lau sosia ma lau tamau ainga. Na e foai i a te mātou i a inga tai tas. Whaatino i na ai le lie le soifua ma le ola. Ma waile mā losi sa whea ngai ai ma whea au ma ngā luenga ma wha moenga le le. E le ai lava se mea na o ngai mātou le lie. O lau whaasoa ua lava ma tutoe lea mo i mātou. A whaifo i sa iai stasi na mativa. Sa e tāpena ina awala e maua ai lo ta mau a inga. E ala i leanga le lei ma le alofa fe tuwha i o a inga. Ia e meise o tangata i lau e kālesia. Whaafitai le rie i le soifua au auna ma le soifua tautua o lau e kālesia ma o a inga loto. O lo manui ai lo mātou wha moe ma le hanga i lumo lau ngā ruenga. O lo mātou ngā lulue puno wa iai. Mātou te whaafitai le nei tai au, ono o lautou singa e nai o mātou tangata mātutua. O e o pula la ngoto le soifua. O le mwhai foi o na mātou toe wheilo a i a mātou tapua inga. Ono tino o vai ma le ato toa. A o nisi foi o lo maua i mai tu mau ma mai o le tino. O whape nao na mātou le wheilo a iai. Ai whaafitai le lie e ui lava ia me uma. A lo o mau alunga pēr le au ino le masino le lātou soifua. Mau pēr le malosi a te lātou ma lau wha malo longa pa ia. A o lātou tāpua ia o mātou whaiva le nei tai au. Ha malo whaafitai le lie le whaunga ino o mātou tangata ia wale sese.
A wālawa lau tana le leile li e. I vaenga se ese o lau e kālesia uofo ina iai le soifua ma se mātou tautua. Vi ia pēr la wa fio. Ono o lou amana ia ina o le tangata. I lou alofa mai o le tangata. Na e whaia I lou whātusa. Ua mātou whāwhitai ono. Aua fionga pa ia o lo. Sa mātou whālongolongo fo iai le neitai au. Ono o ai mā o ina I pē I mātou le whātua tua. Ai meise le mana o lo wanganga. Tautou lo ina I mātou I teimi o whāso songa. Ma teimi whainga tā o lo mātou wolanga. A le mātou whātai si sili ono Jesu Keriso. Lona soifua na ofo ina mai ato atoa. Na mariu o ie lunga le satauro. Na tangu mia le tunga mau ane toi tu manu malo I aso e tō. O le mātou manu malo lava le ola e whaavau. Tasi malo mātou ali le whātua tua. Ma le salamo wha maunu. Ia tu mau la wa fio le viinga le wha manu ma le wha ne tanga. Nei maso uma se yo le whaavau. Le mātou te taro le nei tae au le li e. Wha manuia mai lau e kālesia. Wha manuia mai o mātou ainga lotu. Ie mātou tua se o lava stase titi o le mātou māwhtanga. O I lātou o loi tutonu o le nei manu. O naia mātou wō. Ma e māsani o ma ainga o mwhai o na mātou whaitapu a inga whatas. Ai maise I lātou o le kālesia o lo tāpua I mai lawa maota o le mwhai o na mātou mafuta. Ia I lunga I mātou umalawa o lo manuia le li e. Ia whawhauina pēr o mātou manosi le aso ma le aso. A wāle whenga iai o I mātou ma mātou whiau mga aluenga. Ai meise tiute ue wala uina iai I mātou. Ia maua o mātou lima le sosia ma le tamao ainga o lau fio. E whaatino ina ai se manuia o mātou ainga mātua mwhanau. Ai meise se mātou au nanga ma se mātou tautua. Mō lau fio e ala I lau e kālesia. Ia lofa ma e fsoswani mea mātou te vaiva iai. O alawa fo I mea ua mamawhai o mātou mawhau whau le nei aso. Ia lofa le li e ma wha mamaina se mātou a venga. A wao lau fio ne whetalai e mala wamo. O e uma o atu I a te oe. E te le to e turia I lato. Ia e anga le lei mai le li e ma fsoswani mai. I mea uma mātou te vaiva iai. Ma wha mano si au I a te mātou le whatua tua. Au mātou iai au whi au mau ngānua. E wha manuia I nai tangata mātou tua le kālesia. Tonu o lātou ainga. Me se lātou I tonu o whare mai ma whale o tangata mātou tua. Ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. Lau wha mawhan whananga ma lau wha mano o longa pa ia. Manuia na ia mātou whanau. Maua le poto ma le ata mai. Maua le lātou malos. Ia whape nā ona e whamanuia I leo atu ma le toe fo iane ia lātou wa onga. Whamamau whaaso songa le fili ma le tiapolo. Io lātou soifua mo lātou wolo. Malu pui puia I lātou. Ma ia anga le lei na ia mātou whanang. Whamanuia mai lau e kālesia. Ma ana fuafuanga ua whatatatia. Mo le anga I le lumana. Ua e si la fia mea uma le li e. E tu ina tu pea I o luma. Taitaiina I mātou I mea uma na ia manuia mea uma mātou te whai. Maua sovi inga le li e I o mātou tangata. Ua mātou te tālo le li e mo si o mātou atunu o Samoa. Ine nei vai tau le li e whai ngatā o whea ngai ma wha mai. Ia e mesi fo ia na whai ngā mālo. Ia whape nā ono iai le anga le leima le alofa o lau fio. Ia iai fo I le li e lau wha mano longa, lo mana o lo wanganga. Ina ia manuia Samoa ma le anga I luma. Manuia na o mātou ainga o lo wha muri mai o mātou lau ele ma o mātou lau whanua. Ia lātou fuafuanga ma wha moe moe. Pea foi o ne wha manuia ele nei mālo ua mātou wauma wai o ni sila. Ua whai mo mātou tofi. Wha manuia ele whai ngā mālo le pāle mia ma le kāpeneta.
e ia te i la tau lo file mu. Wha mamau mai ma ti ngā ma whaingatā o le nei vai tau o whea ngai mai mātou o le ngaka o le COVID-19 a o le tele o wha mai ese wala ma ti ai soi fua ma le ola o tangata. Ia mai lau wha mano o longa pa ia. Ma ia wha manuia le li ia ma wha atasi mai a te mātou. Mātou mauti no ai le li ia te leo tu la fo ina i mātou e ala i lau wha maa whanwhanang. Ia e lofa ma wha manuia e fuafuanga o te toi o le nei asu. Maua se vi inga o lau mawhio. A mātou wha longo fo i lau whetalai mai. La unga lau mawhio ale i lau au auna whatau wa. Ai mātou wha longo po se asa whe au mo i mātou. Taitaiina ai la mātou savalinga le nei foi vai aso fo. Ma ia mau ai se vi inga o lau mawhio. O le mātou te taro le ali e wa mātou wofo inatu. I le swafa ma malu o le mātou wali o Jesu Keriso le na o mai le tatu. Lo mātou ta mai o le lang. Ia pa ia lo swa. Ia o mai lo malo. Whaia lo fina ngalo i lalulangi e peo na whaia lang. Ia e fo ai mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e wha mangalo i a te mātou i a mātou angsa. Peo na mātou fōio na mātou wha mangalo i nātu. Ia e wa anga le anga mai i a te mātou. Awa foi e Taitaiina i mātou whaaso songa. A ia e la vea i ai mātou ai leang. Awa e ou le mālo mani manu. A toa malivi inga e wha vaula. Amen. Tātou tāpua i le tue ala le tātou fua. Tātou tutura. Oh
Le lia Iesu Keriso, ua mae ona e tāpenaina le taulanga sitsiri ese, e le mwhai ona mātou whāluaina, ina ua e ofo ina mailo lava soifua, mo i mātou le tangata ansala. Tau se meilo ngaino mātou loto whāwhtai, ua mātou toi ofo ina atuaina i tupe, a tasi mo mātou tangata i lava so mātou whatau waa malele atotoa. A ua ofo ina atu lava mo lau fio, o wala au fe au malau ngā luenga i le lalo langi nei. Taria mai la mātou foai, ma e whaapa iaina. Ma e whaamanuia mai i au tangata, o e wa fie foai mo lau fio, i le nei tai au. Ono lo lava suafa Iesu a mātou talo tuaine. Amene. Tātou to e pese, i pese se lau vatsutas. Se lau vatsutas i pese tātou te pese.
suafa mamalu o le tua tamale alo ma le anganga pa ia. Amene. Mo tua launga tu sa feitauina mai le skelu mta mo mofa i pasulua fa pere tu so fa linga mta po fa valu te feitauina fa pea. Wala tau taitasi malu tonu atu i ona luma o lo mea a alu iai le anganga wo iai latou. Wala tau le liliu i lo latou wo atu. Na tau te le mapulava i le ao ma le po i le fai atu e pa ia le li le tua e ona le malosi umalava. O le na soifua, o lo soifua fo, o le a fio mai. Each move straight ahead, wherever the Spirit will go, they went, without turning as they went. Day and night, without ceasing, they sing, Holy, 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 the Lord God, the Almighty, who was and is to come. Ezekiel chapter 1 verse 12 and Revelation chapter 4 verse 8. O le manatu o tu o le nei aso tu sai mar whaasinonga tu sfaita waso whaalinga o le mamalu o le tua. Vision of the glory of God. Whaalinga o le mamalu o le tua. To tele i la tau le tu spaia na whaari ai le tua. Ia wale sese. E pe o mose le la au tale mule i le afi ai le wha umtia. Ia kopo whangatua ma le tua e ala la na angelu. O noa ina ia whatonuina le tua ina ia whaurawa. A per amo Iosefa Solomona to tele lau perfeta whapea fwoi Paulo i le ala i tam seko. Ia mali to tele o i la tau o lo ta ua le tuspaia. Ai to i titi lava na i tangata. Ua whaari iai e le tua lon mamara. Pe i o prefeto Ezekielu, Isaia whapea le apostolo o Ioana. Ele ngata ina tangata tusa le whaamtalaina o whaalinga na lātou vai. Ua lātou whatau ina fōi le taimi na lātou i loa ai le whaalinga, the time of the vision. Lātou whatau ina le ano tusi o le whaalinga, the content of the vision. Ai meise le whaamoe moe o le whaalinga, the outcome of the vision. O le teimi o le whaalinga ia Ezekielu, whai mai o le aso lima o le masina e wha. I le tōrus furuai o tausanga o le perfecto Ezekielu, a o le lima i le o tausanga talu o le whatawhea i uta i Papilonia, i le vai tawhatafa o le vai tawhi o Kepara, whai mai o i nā, o le teimi nā, na i loa Ezekielu le whaalinga. O le ano tusi o le whaalinga ia Ezekielu whai mai o mea ola e wha. E tino le tangata e tai wha mata o tangata, wha mata o le ona, wha mata o le povi, wha mata o le aeto. Tai wha o lato apa au, tai wha limo o le tangata, i lalo ifo apa au. E vae malu, vae povi, o lato tino e peo manala ola le afi mumu, pei se la mepa. Mau Ezekielu whai mai o lato apa au, a whalo ina i lunga, tai tasi ma fiso tai apa au e lua. O apa au e lua foi wo fti ai o lato tino. O lato tai tasi maalu tonu atu i ona luma. O le mea a alu iai le anganga. Wo iai lato, wa lato le li liu i lo lato wo atu. O le fesidi, e o atu i lato i fea. O le tali o atu i luma o le nofo alii o le atua. O wale fai upo e lua sulono na ta upule sa tatou whaitawina fai mai Ezekielu. O i lunga foi o le vai le langi. Wa iai le whaatusa o le nofo ali. Wa tino mai e pei o le maa safira. Pei o le tino mai o le nunua e i le ao i le aso ua ua. Wa whapea na tino mai o lono pupula o le ri. O le whaalia e le tua o lono mamanu ia Ezekielu. Na i loa i Ezekielu o loo iai le whaamoe moe le tua mo ia o le alea. Petalai le tua ia Ezekielu ni tau pue lua. I nā tu la ia o te au i nā tu oe whanaunga Israelu o le nufo vale. Wa lato solia o tu la fono. O tangata mata le mama, ma le loto maa. O te au i nā tu oe ia te lato.
Ua awina atu e sikielu, au ai mamalo na loto, I tangata e le mamaloto. E whapea fo I whaalinga na iloa Isaia, ua tatou masani ai, le tā ua li Isaia iono. Whai mai Isaia o le tausanga na oti ai le tupo usia, I le malu malu I Jerusalem, taimi lea na ia iloa I whaalinga. Mai Isaia o le ano tusi o le whaalinga, na ia iloa ai le no whaali, sili sili ma le maualunga. O lo sa whai ai le li. O ona pito ofu na tumu ai le malu malu. O se rafi e tofu ma apa au ta iono, e lua apa au na uftia I o lato mata, lua apa au na uftia I o lato vai, lua apa au na lele ai. Pai mai o lo alanga le tasi se rafi, I le isi se rafi, e pa ia le li o au, wa tumu le lalo langi umma I lona mamalu. Ina ua taia Isaia le mamalu leo le tua. Na I whapea ai, a wea au nei, a wā ai au a whanu. A wā o le tangata la umutu le anga, wā o loi o mata, le tupo le li o au. E mai wa lele le tase rafi ma le malala ola I lona lima. Mai le fata whaita o langa, ma tu watu I la umutu o Isaia. Ma whai atu, wa ave e se ina la wa amio le anga. Wa wha mangalo ina fo I lauang sa. Sila fia le tua wa mamale loto o Isaia. Na wha I lo atu le tua ia Isaia lo na finangalo. Whai mai le tua ia Isaia. O ai e o te awinatu. O ai fo I alu atu mo I mato. O le talia Isaia o le talia le tangata. O ai a te ia le mamalu o le tua. Whai mai. O au le nei. I nā awinatu a. Pei lava na maalia I upu o tatou pese le nau matu nei e whaserau watu tasi. Na tatou pese ai whai mai ua matua le whatoanga. Po o ai e tali mai. Tali ma le fia o te alu watu ai. E se a taimi e whaalia I le tua lon mamalu I on tangata. I tangata e mana o le tua e awina atu mo lona finangalo. E whaau ngā mo lona finangalo. E se a teimi e manao ai le tua e whao ngā ai tangata ia. Ma wha ali ai on tangata. A tātou whaitau tusine. O teimi lava o ti ngā ma whaingta. Teimi o le nof polonga le nua le tua. Teimi o le oi ma le whao nua. Teimi na la ngona ai pulotu le mapu o tai. Teimi ia e o atua I lumo le nofo alia le tua le alanga a ona tangata popua ngatia. Le alanga lea le popua ngatia, le foina o ane I lumo le nofo alia le tua, na alanga ai le au keusiano sa waina, teimi o le apostolo Ioane. A o le wha au nuua, ma wha pango taina Ioane le motu o patamu, I le teimi o ma mawhai sa wanga o le au keusiano e le malo roma. A le teimi lea, ua whaari ai fo I le mamalu o le tua I le apostolo Ioane. Whai mai o le aso o le li. O le aso saa na whaari ai le tua. Na iloa Ioane le nofo ali o le tua. O lo tia ai le ua tino I le maa ia sepi ma le salikea, jasper and carnelian stone. A e si o le nofo ali le nua e tino o le samariki, surrounded by an emerald rainbow. Ona si o mea leo le nofo ali e toe ina. Ma nganga e fitu o le tua o e kare sia ia le tua. A e li o ina e mea ola e wha. Wa tumu I mata luma matua o lato tino. Mea ola ia na ilo e skielu si la fia e Isaia. E whai mai Ioane o nei mea ola o le tasi o le leona. O le tasi e peise povi, o le tasi e fōringa I whonga o le tangata. Ma lona whā o mea ola e pe o le aeto e lele. Tofu mea ola e whā ma apa au e ono. Hei mai le maua Ioane, la tau te le mapu le ao, ma le pō I le whai atu. E pa ia le li le tua e ona le mahalosi malawa. Le na soifua o lo soifua fō. O le a fio mai. Pe ia o na ngana fō I se rafi. I le whaalinga ia Isaia. O mea uma ia, le ana vaai e Ioane.
na whātonuina e rea ngāngo le tua. Tusi uma I lalo Ioane, ma tuina atu I le au keisiano sawaina I e kalesia, whai lea mwha mawhan whananga. I le kalesia mo ntangata mawhatia, o lo soifua pēr le tua. O me ora ne e wha, o lo tāua e Sikielu, Isaia ma Ioane. Tusa le lei, mele le tusai whaalinga ia. E ia isi me se sei, a o me ola ni e wha. Ai sea lava ua tau mori mai ai e lau perfetta, ma toe ngana ina ai ma whaali I lau apostolo nei me ola e wha. Te le fitu whainga lau whatu tua I lem tau, e le o muta fo I le wha soa ma le fina wina. Ai mo au lava ia. O nei mea o le wha, o tai tonu e fiso, tai ai le mesia na valo ia e lau perfect. Ma le keriso toi tu na mafu ai on sawa ina lau kerisian, ma wha au nua le apostolo Ioane I patang. A wao nei mea o le wha, o wha ailo ia o maua le au whai evangalia I le mesia na valo ia. O ia o le atua li utino tangata ia Jesu keriso, le wha ola. A wā tātou vai evangalia nei wha. Wātangia I le mea ola e fōringa I le tangata le tala I a māteo. A wai whātāwaina I māteo le tū tangata o le mesia na valo ia. E mafu ai ona a Taitaiina le tala a māteo I le mesia na valo ia, e le au perfeta, I le ngafo Jesu. A le tala mariko, I le mesia na valo ia. Wātangia I le mea ola o le leona. A wai whātāwaina e mareko le vao le tuafa, e a matai lan tala. Ma o le leona o le manu o le vao, o le whailonga I uta le tupu anga o Jesu, o le whailonga foi o le tupu malos, mo mareko lava ia, o Jesu keriso o le tupu sirisiriesi. A o le vangalia aluka, wātangia ai le povi. Ono le mesia na valo ia mo luka, e le ngata o le osi taulanga sili sili lea, a o ia lava o le taulanga sili no osia ina ia whaola ina le tangata ansa. A wai a mata lava le tala aluka ia Sakaria, le osi taulanga, o lo I te tonu o le manu manu. Ma le alofangia e sapeta e whanau e ia le tamo Ioane le baptisu, le teu wala o le mesia na valo ia. A le evangalia Ioane, wātangia ai le mea ola o le a eto e lele I le vate tea. Ono le maua Ioane ia Jesu keriso le mesia na valo ia e a mata I le langa. Ma Ioane o ia o le upu sai le amtana, o le atua lava ia. O ia o le atua na liu tino tangata, o ia te ia le mamalu ato toa le atua, na whaailoa le au perfetta ma le au apostolo. Le mamalu leo le atua na fioifo ma mau whatasi ma tangata. Ono winga, e le aise mamalu o le tangata lava ia. Ai o le mamalu o le atua e mamalu o le tangata. Le tau o le shekina o le atua. Po le au wai whatasi o le atua, God's presence. Le mamalu na. Io e tatu e kalesia le neitai au. E tele tangata e whaari ai le tua I le taimi ma le taimi I wā venga ma me tutupu I o tātou o langa. Ai toi titi lava I tātou te iloa le whaari mai o le mamalu o le tua. E le whapea e musu le tua e whaari mai lo na mamalu I ato e ma e le ai. O le mea na e sili o na mana o iai le tua I tātou iloa le whaari mai o lo na mamalu. Ai ono le tātou tau waso whaale anganga. E mafu ai o na tātou le iloa le whaali mai o le tua o lon mamalu I a te tātou. Pe o na whaali lau perfetta I a meise Ioane le apostolo. Na alana iloa e lau perfetta ma le apostolo Ioane le mamalu o le tua. Ono ua wha mamaina o lātou lotu. A le mol mau I sei. O le ki lea, o le loto mama, tātou te iloa I whaalinga o le malu o le tua. I teimi whainga tā, teimi o popua ngā, ma teimi o ti ngā.
Ale fe mai sei ana lele mai se rafi. Ma le malala ola i ona laungutu. Ma ai lea o lona loto. O le loto ma fo e sikielu. Na awina atu ai e le tua sikielu ya Israelu. E mai le tua o le nuu. Ua maa o lato loto. A o lato ma, a o lato mata ua le mama. A o le awa onga fo i lea Yesu. A muia e loto mama. A wala tau te ilo atu le tua. O le loto e mama tātou te ilo ai, wa si o mia i tātou e le mamalu o le tua. Ma tātou la ngona ai le si fufonga o le tua o whape mai, o ai ea o te awinatu. Tali e isai o au le nei, a winatu au ina ua whamamaina lona loto e ala i ona laungutu. Tali e skielu le tali lava lea a mea ola e wha. Taitasi maalu tonu i ona luma. O le mea e alu iai le anganga e ofo iai i lato. E taitaina le tangata ua iai le mamalu le tua. E le anganga o le tua ona ua mama le loto. A le tali e Ioane na wha i loa fo i e mea ola e whawhai mai. E pa ia le tua e ona le malosi malafu. A wā le tangata ua iai le mamalu le tua. E le muta le loto vivi le tua i le au ma le pō. Ona ua mama le loto. Le kale si pele Sandringham le rita e au. Ua mae ona whaari mai e le tua i atu e maa ulon mamalu. E ala ia Yesu Keriso. Le Mesia na valo ia. Le Mesia popo ngatia le Keriso to e tu man mano. Wa ia te oe foi maa le tau le leia, ma le tau le anga ina o le mamalu o le tua. I se tā tala e fai, i se tā mio e fai. Wa nao tātou fo i e wha ma tia ina le mamalu o le tua i o tātou wola tāpua. Ma o tātou wola tau tua, pe a ma o tātou loto. A wapo o whea lava tātou te iai. E tangi pe o tātou talinga le feta lainga Yesu lunga le mau. Amu ia e loto mama. A wale ngata ina lato i lo atu le tua. Ai whaali mai ai fo i ai lato e le tua lon mamatu. Hei mai le mau le tātou tu speselotu. O lo mamalu le li e siri ese. O lo pupula tele mai. O ai se na te ilo ai. Ma ola pe ai. Tātou pese sfumatasi. Su tasi le pese tātou te pese ai. Amen.
ai tātou kalesia le tāpua i le nei tai au. Fo ina i o tātou ainga o lo tāpua i mai. I maota malawa le nei tai au. Ia whamanuia le tua e fuafuanga uma o le nei vai aso. Whamanato pēr le au ngā sāt whanau. I le afo le valu tai au. I o lo o ina lātou peso o lātou e usu ina le peso o tātou tāpua inga i le vai aso fou. A la tātou whai u le talo. Le manuia ma le file mu o la ufio le atua le tama. Le alofa sisi le ese o Iesu Keriso lo mātou wari whaola. Le mātanga whai pēr ma la ufio a nganga pa iai. Ia ilunga leo i mātou manei ma lau whanau whatua tua i le lalolangi atua. Nei māsa uma se io o le whavau lava. Amen. Ia manuia le tātou kalesia.